ha o so sebetse mo mookamedi wa teng e reng ka letsatsi la ho patala basebetsi ebe wa nyamela ha le tsebena le mo batlela kae haholo di-company tsena tse nyane moo ditaba tsa ho patala basebetsi di ntseng di etsuwa ke yena ka kotloloho. Hosane ha a fihla o fihlana le story se monate hampe a le tshepisa mahodimo le mafatshe hore o tswa signa deal e ntle hampe e tlotla e lefa dimilione le company mme le tlotla le ba shapo le tlo ba monate nako e telele. A ba khute a le praise ka hore o thabile hampe o utlwa hlonolofetse ho sebetsa le batho ba tshwanang le lona ba hlomphang ba talented ba professional ba sebetsang ka thata. O tla le praise ka ntho e nngwe le nngwe. Ba tseba ho monate ho praise wa ke monga hao hobane ha monga hao a o praise it means you are doing something good. So ho monate empa tlasa maemo ana yeo o kametsweng ke dishonest boss ka nnete o ska ya le kgongwana hodimo ngwaneso. Dintho tsena tse a di buang ha se le dintho tse tswang bodibong ba pelo ya hae hobane ke taba fela ya ho le kokobetsa hore le skebela mo hopotsa ka ditaba tsa maobane. Mme ha ho ka ba le a sebete ka hare ho lona a mo hopotsang ka ditaba tsa maobane o di kgwathile dinotsi tsa semane. Boss yenwa o tlota a fetwa hang a o mana a le shauta a le jwetsa ka mogole sa hlompheng ka mogole le mmeharo a le jwetsa dintho tsena tse bohloko kaofela a le humiliate hobane o mo hopotsa hore jwale a nke responsibility a patale basebetsi. Re se re hlokometse hore boss ena e abusive ha se motho ya ratang ho nka responsibility. Ha hona le ntho e sa etsahalang e ne tshwanetse ho etsuwa ke yena ke hobane hona le motho a sa etsang eng kae ke hobane wena o sa etsa mosebetsi wa hao ka tsela e nepahetseng ka hona ke wena motho ya ntseng a mo forces ke wena motho a ntseng a etsa hore a etse diphoso tsena tseo a ntseng a di etsa. So ha se batho ba ratang ho nka di responsibility ba di jare mahetleng a bona. Ha o so kamelwe ke boss e gossipang ka basebetsi ba bang ho basebetsi ba bang ke abusive boss e jwalo o tla gossipa ka basebetsi ba hae o fumana hore o bakile tlhakatlhakano fela ka hare ho mosebetsi. So ha o ka iphumana a gossipa ka ba bang wena o ska nahana hore ko bana o rata kapo a o tshepa a mohlolomong ko bane fela hona le se molemo se a utlwanye ka o ka mo etsetsa sona ka nako eno o tsebe o ntsa gossipa ka wena ho ba bang jwalo fela nako ya hlokang se itseng. Wa tseba mofuta ona wa boss ke motho ya sa tshabeng ho tlola di-boundary a ba lo fihla bophelong bo personally ba basebeletsi ba hae. Ke mona mo a tla le kgethela hore le skela utlwana le bomang neng o tla le jwetsa hore batho bana ha ba sa sebetsa mona mme le skebela hlola le ba buisa ha esa le karolo ya rona ho hang fela ho buisana le batho bana o fumane hore o no kekeng wa o sitisa ho etsa mosebetsi wa hao ho hang hobane batho bana ke basebetsi benong o sebetsa le bona mme ha ba se ba tluile ka ro company ka mo ha o so itse o ska ba buisa ha o ka fumana o ntse o ba buisa ihlile taba eno no ke lebaka ho mofuta ona wa mookamedi. Taba ya bohlokwa ke ha re le mesebetsing re sebetsa tlasa baokamedi ba mofuta ona jwale o tlameha o no itsebe hore na wena o mang o botse hore na ke dintho tseo ka di etsang hobane boss ya hao a re o di etse ke difeng tseo kekeng wa di etsa. Abusive boss o na le semelo sa ho qala leshano ka ntho e nngwe le nngwe le dintho tse ntle ka hare ho company ka mona tse sa tshwanelang ho kgukguniswa ena o tla di kgukgunisa a qale leshano ka tsona hobane ke motho ya ratang glory ha etla ho yena a le mong o rata ho phaphathwa mahetla a le mong hore o entse hantle. Ka nako tse ding a ka qala leshano ka deal le signeng le yena o rotse hore batho bana ba so patale e re ha o shebisisa o fumane hore batho bana ba patetse khale ka dinako tse ding ebe le tlameha ho signa deal le yena le company efeng neng ebe ke yena a o kgothaletsang hore batho bana ha ba serious ha re ba tloelle ba bapala ha ba professional neng later ebe o fumana hore le ka hare ho kopano o tlo tla opelwa matsoho hore o sign deal e sharp hampe for this company ebe o maketsa hore motho ena ntena ntse re sebetsa le yena ha e se e etsahala hobaneng a sa njwetsa hore re qetele ko bane
ke motho ya ikgabang boyena, ke motho ya batlang glory e tle ho yena a le mong. So ha o kametswe ke boss e leshano, re sentse go utlwa mona hore ha hona letho leo o ka lenyanyang le tla o tswela molemo. Jwale ka dinako tse ding ho na le batho ba boi ba tshabang ho troya line hobane re motho enwa ke mongaka, mme ha o ka ba boi wa tshaba ho troya line hobane hore motho enwa ke mongaka, o tlotla o qetella o tshwana le yena hobane o tlotla a o kopa nako ena kaofela hore qale leshano nako ena kaofela o covere ditaba tsa hae hore na hobaneng a sa fihla meeting ono a lebeletse hore ke yena tlotla present, hobaneng a sa tla mosebetsing. Nako ena kaofela o kopa hore o qale leshano on his or her behalf. Jwale o tlo qetella o tshwana le yena ha o le motho ya sa tsebeng ho troya line.